Ta avtomobil pa res ni Kitajc. Oprostite mi za te pikre in namenoma provokativne besede. Izrekel sem jih zato, ker opažamo, da v Sloveniji nekako velja, da imamo ljubitelje in pa nasprotnike kitajskih avtomobilov. In zdaj menim, da je ta dilema precej brezpredmetna, je pa eno objektivno dejstvo, da Kitajci še niso naredili takšnega avta, kakršen je Cupra Raval. Zdaj, kaj ima ta avto tako zelo posebnega, no, o tem bomo v nadaljevanju. Zdaj pa naj vam najprej zaželim dobrodošli v soseski El Raval. Soseska El Raval je nekakšen originalni industrijski predel Barcelone. No in beseda izhaja iz besede Arraval. In to pomeni izven zidov, se pravi izven obzidja. In zdaj seveda že slutite, da gre za sosesko, kamor so poslali tiste, ki ne pašejo v osrednji del mesta. No, danes tukaj ne živijo več izobčenci, je pa El Raval postal najbolj boemski predel Barcelone, najbolj umetnostni predel Barcelone, seveda tudi po zaslugi tega, da imamo tukaj muzej sodobne umetnosti, pa razno kinoteko, pa umetniško univerzo. Hkrati pa je to postal tudi najbolj, recimo temu, najbolj žurerski predel Barcelone. In pomembno pri tem je, da tukaj v soseski El Raval žurejo na dostopen način. In ta dostopnost je seveda ključnega pomena, ko govorimo o današnjem Cupri Ravalu. So we already have some models that have their names as neighborhoods from here, as Born. Yes. And also because this neighborhood has not any pattern, it's unconventional, very dynamic. People goes to have fun, also to have some drinks also, and that's why we choose this name. But as I was searching through the internet, I saw also that this neighborhood is also a problematic one, alternative indie. Tough. Yeah. Okay. So this neighborhood is going through a big transformation. You're right. What we wanted to do also is to be next to our city. We know sometimes we have this kind of reviews, but that's why we wanted to create a really cool car. I mean, it does half of the work of the job, and that's why we named it that. Če hočem voziti tak avto, a moram biti cool. Jaz mislim, da si cool, ko ga voziš. Se pravi, da avto naredi človeka bolj cool. Ja. Cupra je dizajn, Cupra je dobra oprema za dobro ceno in Cupra je dobra vozna dinamika, športno znamke. Pa imamo kakšno tako sosesko v Sloveniji, v Ljubljani, v katero bi ta avtomobil še posebej pasel? Mogoče Trnovo. Trnovo? Ljubljana, zakaj? Ne vem, vsi te grafiti, vse te poslikave se zgodijo tudi v Trnovem ob Ljubljanici. In Cupra, we inspire the world from here, from Barcelona. Barcelona is the best city of the world. Okay. That's... I like it, of course. Like it. Yeah, but where on the car we see Barcelona here? I mean, it is a beauty. Yeah. It has a pattern that we do not have so many tall, let's say, buildings. We have this essence to be unique, different, and that's why we focused on design so much, as the city does. So that means, because here you don't have many skyscrapers, this car need to be low. Exactly. Aha, okay, so no SUV styling here. Duh sosedske Raval zlahka najdemo tudi v tem novem Cuprinem Ravalu. Namreč v skupini Volkswagen je tisti priden Volkswagen ID Polo, ta pa je tisti uporniški. Proti čemu se dejansko tale Cuprin Raval upira? Ja, proti aktualnim trendom, ki nekako narekujejo, da vožnja ni več tako zelo pomembna. Cupra vedno reče, da ko bomo imeli same še avtonomne vožnje, bojo oni poskrbeli
da bomo mi še lahko vozili, se pravi, da bomo vozniki še imeli kaj početi. In ja, poročam, Cupra je dejansko avtomobil za voziti, je vozniški avtomobil, ampak ne se voziti samo po mestnih ulicah, tukaj je seveda čisto v redu in tudi asistenčni sistemi pravzaprav še čisto v redu deluje avtomobil, samodejno zaznava omejitve in jih zelo, zelo dobro prilagaja. Tako da, kar se tiče te osnovne avtonomne vožnje z asistenčnimi sistemi, je ta avtomobil vrhunski. Ampak tisto, kar je danes mi ta avtomobil dal, tisto pomembno, je pa, ko sem se vozil po ovinkih tukaj v hribih nad Barcelono. No, tam je bil pa ta avtomobil odziven, zelo zanesljiv v ovinkih, predvsem res čutiti se ga je dalo in res bil je zelo, zelo zabaven. In tega doslej pri električnih avtomobilih še nismo dobili. Narobe sem rekel, vseeno imamo vsaj en evropski avtomobil, ki ponuja podoben duh, namreč Renault 5 oziroma športna izvedenka Alpine Renault 5. Tudi tam pri tistem avtomobilu dobimo dinamične in uživaške vozne lastnosti v kombinaciji z električnim pogonom, ampak Cupra nam zdaj prinaša tudi prostornost, namreč tukaj zadaj na zadnji klopi se lahko udobno peljejo tudi odrasli potniki in tukaj v zadku imamo velik prtljažnik. No, eden od primerov posebnosti Cupra Ravala pa je tudi ta sedež, ta školjkasti sedež, poseben pa ni samo za svojo obliko, ampak tudi iz materiala, na katerem sedimo. Namreč ta celoten sedež je sešit iz enega samega kosa, se pravi, sešijejo ga v tovarni, potem dostavijo sedež kot nogavico, ga poveznajo čez, na koncu pa še dajo nekaj teh površinskih šivov, samo zato, da potem ta tkanina ostane na svojem mestu. No, in to je posebnost, to je inovativnost, to je prvič, da so takšen postopek uporabili v avtomobilski industriji. Ja, imeli smo že sedeže, ki so bili narejeni iz reciklirane tkanine, imeli smo tudi že sedeže, ki so prevlečeni z usnjem iz enega samega kosa. No, to, da bi pa sedež obuli kot nogavico, no to pa je novo. There was some questions in Slovenia regarding why don't you bring us red color, yellow color. Good question, but I cannot reveal the strategy of my company. It will change. It will. But the color, when it will be launched, you will know. Okay. We will tell you. Okay. No, pri Ravalu je seveda treba dodati, da ima baterije LFP ali pa NMC, ki so narejene tukaj v Barceloni, v tovarni v Martorelu. To je seveda tovarna, ki z baterijami zalaga zdaj celotno Volkswagenovo skupino in s tem družba Volkswagen nekako zagotavlja, da bo ta elektromobilnost kar se da lokalna. No, seveda, kar se tiče pa samega dizajna tega Ravala, Luka se je pogovarjal z glavnim oblikovalcem in seveda mu je povedal tudi, kateri so tisti triki, ki ta avtomobil nekako na videz delajo zelo, zelo uporniškega. Pa predlagam, da je ta intervju, Lukov intervju, vaš naslednji klik.